predsjedavajući skupštine, sekretari, zastupnici, predstavnici medija, međunarodnih organizacija, premijer, ministri i ostali prisutni, a posebno pripadnici boračkih kategorija i građani Unsko-sanskog kantona, sve vas iskreno pozdravljam i selamim. Pred nama se nalazi nacrt zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, a kao povod njegovo donošenje je usvojeni zakon o pravima demobilisanih boraca, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 54/19, kojeg je Federacija BiH usvojila i njime utvrdila egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce životne dobi preko 57 godina. Zakonom je propisana i mogućnost i obaveza kantonima da donesu svoje propise kojima će utvrditi egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce do 57 godina životne dobi. Na osnovu toga je nadležno ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona još 2019. godine u svoj plan rada za 2020. godinu planiralo da se u martu usvoji nacrt zakona o demobilisanim borcima OSK, a u junu prijedlog, te da njegova primjena započne u junu. Međutim, zbog pandemije virusa COVID-19 morali smo izmijeniti ovaj plan i planirali smo da se u septembru usvoji zakon i njegova primjena započne u oktobru. Također smo u slučaju nemogućnosti da se kantonalna skupština sastaje u vanrednim okolnostima pripremili uredbu sa zakonskom snagom koja usvaja Vlada i na taj način omogućimo našim demobilisanim borcima da dobiju zasluženu minimalnu naknadu za životnu egzistenciju. Obzirom da je postojeći zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, Službeni glasnik OSK broj 3/05, 1/09, 29/12, 24/18 i 17/19 doživio 4 izmjene, te da smo unijeli i neke bitne novine, odlučili smo se za donošenje novog teksta zakona u kojem će biti odredbe koje uređuju egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce kao povoda za donošenje zakona i najvažnijeg novog propisanog prava. Najbitnije novine ovog zakona, osim uvođenja prava na egzistencijalnu naknadu demobilisanim borcima, su propisivanje minimalno 5% od izvršenja budžeta USK u prethodnoj godini, određivanje kantonalnih boračkih udruženja kao predstavnika boračkih kategorija i načina financiranja njihovog rada kao organizacija od posebnog interesa i značaja za državu, utvrđena su određena nova prava ili drugačije formulisano i prošireno određeno pravo uz bolje definicanje prava i načina ostvarivanja u odnosu na raniji zakon ili je pravo brisano u potpunosti jer nema uslova za njihovo realiziranje ili pravo u proteklom periodu nije korišteno. Procedura donošenja ovog zakona je ispoštovana, dakle imenovana je stručna komisija koja je sačinila nacrt zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, o čemu su upoznata boračka udruženja i kojeg je kao nacrt Vlada usvojila, nakon čega je razmatran i usvojen na skupštinskim komisijama, te vam je dostavljen na razmatranje i usvajanje. Nakon usvajanja nacrta zakona bit će održana javna rasprava na kojoj će svi građani, borci, boračka i druga udruženja, predstavnici lokalne zajednice, kantonalnih ministarstava i ustanova, te svi oni koji imaju primjedbe, sugestije i prijedloge imati mogućnost iznijeti ih kako bismo u narednom periodu mogli sačiniti prijedlog koji će vam doći na razmatranje i usvajanje. A sada ću iznijeti obrazloženje najvažnijih odredaba, nakon čega ćete imati mogućnost rasprave i postavljanja pitanja meni i predsjednici stručne komisije za izradu nacrta, koja je i pomoćnica za pravne i opće poslove u ministarstvu Sebini Mašić. Novo pravo i povod za donošenje ovog zakona je pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu na koju ima pravo demobilisani branilac starosti do 57 godina života, koji je bio pripadnik oružanih snaga i koji je učestvovao u pripremama za odbranu ili odbranu Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.9.1991. do 22.4.1996. godine, koji je prijavljen kod nadležne službe za zapošljavanje kao nezaposleno lice najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, da ima prebivalište na području OSK ili općine van OSK pobrojane u članu 1 stavak 2 zakona, 8 gradova odnosno općina u Republici Srpskoj, Banja Luka, Prijedor, Prnjavo, Srdac, Bosanski Noj, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Laktaši, iako ostvaruju mjesečne prihode u iznosu manje od 50% minimalne penzije isplaćene Federaciji BiH za mjesec decembar 2018. godine, koji je iznosila 174,03 kn.
Ovo je termin koji je preuzet iz federalnog zakona koji su preuzeli drugi kantoni u svojim zakonima, iako ima primjedbi da bi trebalo u nakon nazvat drugačije, što će imati priliku u javnoj raspravi nakon dostavljanja prijedloga razmotriti. Vjerujem da danas dijelim sreću svih ili gotovo svih, što evo nakon 25 godina demobilisani borci koji su zaslužni za odbranu od agresije i slobodu u Bosni i Hercegovini, a koji ne rade i nemaju nikakva primanja, kao ni njihovi supružnici, a uz to su imali ili imaju djecu koju školuju, konačno dobijaju minimalna financijska sredstva za preživljavanje. I zaista to spada u bosansko čudo, kako su do sada uspjeli preživjeti bez ikakvih redovnih primanja. Ali možemo zamisliti kakav je to njihov život i život njihove porodice, to koje su to odricanja i žrtvovanja. Nisu li oni to trebali dobiti odmah nakon završetka rata 1995. godine? I kako smo to mogli dopustiti, jer stanje danas nije ništa bolje nego što je bilo prije. Dakle, to samo govori da je ovo društvo moglo i trebalo naći rješenje ranije. Nažalost, i ovo pravo koje dobijaju rezultat je njihove dugogodišnje borbe kako unutar institucija sistema, tako i putem protesta na ulicama gradova. Zbog toga je važno da konačno ispravimo dugogodišnju nepravdu i da ovaj proces donošenja zakona što prije i uspješno završimo. Još jedna bitna novina koja je predložena u ovom zakonu je propisivanje minimalnog iznosa od 5% od izvršenja budžeta USK za prethodnu godinu. Naime, nepravedno je bilo raspoređivano sve ono što smo imali i koliko smo imali, tako da mnogima iz ovih boračkih populacija nije ostalo gotovo ništa, veoma malo ili najmanje, i u pravilu su zadnji u redu raspodjele i prava. Tako je budžet ovog ministarstva, koji je nekada iznosio 8 miliona, smanjen na 4 miliona. Na sreću i uz razumijevanje i senzibilitet prema ovoj populaciji, ova skupština i vlada su zaustavili taj negativni trend i za ovu tekuću godinu povećali budžet na 6 miliona. Ali zbog dugovanja koji po raznim osnovama iznosi preko 2 miliona, gdje korisnici čekaju na realizaciju po 5-6 godina svojih zakonom propisanih prava, ono izgubi smisao i pretvori se u pravu agoniju, a isto blokiramo i ostvarivanje njihovih drugih prava koje su vezana za ostvarivanje boračkih prava. Poznato je da u našem Unsko-Sanskom kantonu gotovo da nije bilo kuće i porodice iz koje nije bio bar jedan pripadnik oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine i da je registrovan 46.000 korisnika. Ako se tome doda da pravo iz boračke oblasti imaju njihovi roditelji, supružnici i djeca, onda je taj broj gotovo 200.000. Ako se uzme u obzir da imaju pravo na preko 20 prava, onda se vidi da je to ogroman broj za koje treba obezbijediti velika financijska izdvajanja. Zbog toga smo i predložili da budžet ovog ministarstva bude najmanje 5% od izvršenja budžeta USK u prethodnoj godini, kako bi se moglo nesmetano isfinancirati postojeća dugogodišnja dugovanja, tekući izdaci i strategijski razvijeti ovu oblast. Dakle, ako se želi biti iskren prema ovoj populaciji našeg društva koji su najzaslužniji za nastavak hiljadugodišnje historije Bosne i Hercegovine, a ne samo na riječima, onda se treba u narednim budžetima ovom ministarstvu obezbijediti potrebna financijska sredstva za vraćanje dugova prema ovoj populaciji koji čekaju na ostvarivanje svojih prava po 5-6 godina. Jer ova populacija neće živjeti vječno, već svega još 15-20 godina i smatram da je zaslužila, a društvo obavezno da iznese taj financijski teret, kao što su oni uspješno iznijeli svoj teret kada je trebalo i bilo najteže. Isto tako, prema mom mišljenju, treba imati političke hrabrosti i mudrosti da se neka prava za neke korisnike ukinu, odnosno da se umanje i uvede imovinski cenzus, jer ovo društvo nije dovoljno bogato da može sve i svakoga isfinancirati, te onda nemamo dovoljno financijskih sredstava za one kojima trebamo i moramo pomoći, bolesnima, gladnima, stambeno nezbrinutima, onima bez posla. A toj boračkoj populaciji moramo sistematski i značajnije pomoći, što bi bila konačna pravedna raspodjela financijskih sredstava. Jer smatram da je potrebnije dati nekome ko je bolestan, nema krova nad glavom i stvarati radna mjesta za one koji su bez posla, nego isplaćivati oslobađanje za rente, komunalije koje iznose u prosjeku od 2,5 do 10.000 konvertibilnih maraka, pretvaranje poljoprivrednog građevinskog zemljišta, priključak struje i sl. Obzirom da onaj koji gradi stambeni objekt ne može ga izgraditi bez najmanje 50 do 100.000 konvertibilnih maraka,
a nije mali broj slučajeva da ova prava koriste i oni koji grade stambene objekte i poslovne prostore mnogo skuplje. Tako, dok neko pravi skupe kuće i poslovne prostore, neko nema ni za stanarinu i u tome sve i mi učestvujemo, stvaramo nepravednu raspodjelu onoga što imamo. A to su nemale uštede i pravednija raspodjela onoga što imamo. Naravno da se to treba uraditi u saradnji i dogovoru sa boračkim populacijama i kroz javnu raspravu, što mi to strategijski želimo. Jer ukoliko ne želimo da tapkamo u mjestu i idemo prema gorem stanju od postojećeg i ukoliko zaista želimo da unapređujemo i mijenjamo stvari na bolje, onda moramo poći od sebe i promijeniti stvari na drugačiji i kvalitetniji način. A nakon što uredimo svoju oblast i sistem, trebamo insistirati da se tako učine i u drugim oblastima, poput obrazovanja gdje nemamo dovoljno političke hrabrosti da zatvorimo škole koje trebamo zatvoriti, jer nema smisla da postoji obzirom da u njima nema ili nema dovoljno đaka i na taj način uštedimo mnogo financijskih sredstava koji ćemo usmjeriti prije svega na poboljšavanje uslova u obrazovanju te podizanje kvaliteta, tako da obrazovni sistem učinimo motorom razvoja, a ne balastom. A o zdravstvenom sistemu da i ne govorimo, koji također može biti prihodovan izgradnjom specijaliziranih kliničkih centara, zdravstveno-sportskih rekreativnih centara i sl. I to regionalnog tipa. Mi, nažalost, imamo ovakvo obrazovanje koje uz to košta milijunska sredstva jer do sad nismo uspjeli napraviti sistem, nego nam financijska sredstva cure tamo gdje ne treba i onda nemamo za ono zašto bi trebali imati. Boračke populacije su zainteresirane za uspješno uređenje sistema u drugim oblastima, jer ostvarene uštede također treba preusmjeriti u druge oblasti, pa i u oblast boračke populacije. Ali i u svim drugim oblastima i ministarstvima ima prostora za uštede i načina da se više pridonosi punjenju, a ne samo pražnjenju budžeta kantona. I tu svakako spada i oblast boračke populacije. Kako bi se to postiglo, neophodno je izvršiti mnoge promjene, zvale se one reforme ili nekim drugim imenom. Također, ovim zakonom želimo konačno da ovaj kanton donese odluku o tome koja su to kantonalna boračka udruženja predstavnici boračkih kategorija i čiji rad trebamo redovno financirati iz budžeta kantona, a od posebnog su interesa i značaja za državu, odnosno kanton. Prije svega, potrebno je istaći da u važećem zakonu nije decidno navedeno koja su to udruženja od posebnog društvenog interesa, što je svake godine stvaralo probleme i dovođeno u pitanje legalitet donošenja odluka. Ovim zakonom će se to jasno utvrditi. Osim toga, kod financiranja redovnog rada udruženja po mom mišljenju se popuštalo političkim i drugim pritiscima, te u pravo na financiranje redovne djelatnosti boračkih udruženja uvođena su u pravo neka udruženja za koja smatram da nisu trebala, a nisu udruženja koje su svakako po svom značaju važni i čiji je redovni rad trebao financirati. Tako da nisu bili predstavnici boračkih populacija koje djeluju na području Republike Srpske, a znamo da je njima mnogo teže provoditi svoje aktivnosti jer ne dobiju sredstva i lokalnih i entitetskog budžeta. Nisu također zastupljeni ni udruženja antifašista iz perioda 41-45. Međutim, ukoliko ne budemo poštovali naše pretke koji su se tada također borili za Bosnu i Hercegovinu i koji su dali svoje živote, onda nećemo odgojiti generacije koje poštuju provedu kulturu sjećanja, te postoji opasnost da buduće generacije neće poštovati ni ovu generaciju 92-95. S druge strane, uz svo uvažavanje udruženja za koje je predloženo da se izostave iz dosadašnje financiranja, smatra da, na primjer, udruženje Sove Krajine, vojni penzioneri ili 3 udruženja demobilisanih ne trebaju biti redovno financirani iz budžeta vojska. Jer postavlja se pitanje, a zašto tu ne bi bili i patrioti koji su žrtvovali sigurnost i udobnost zapada i došli na pomoć, a znamo da su mnogi dali svoje živote i da danas mnogi teško žive i nezaposlenost, ili na primjer udruženje logoraša i mnoga druga udruženja. Ali ukoliko se napravi dobar sistem i posveti rad sa udruženjima, oni će biti mnogo više financijskih sredstava i druge pomoći, jer nama treba udruženje Sove Krajine koje imaju izuzetno mnogo inicijativa i druga koje se izostavljaju iz redovnog financiranja. A oni zaslužuju i trebaju imati značajnu pomoć, ali putem projekata iz fondova drugih nivoa te međunarodnih fondova. Također, udruženja demobilisanih, za koje je teško reći koje je bolje i važnije, oni se moraju sami dogovoriti koji je to njihov zajednički predstavnik.
jer nakon 25 godina neophodno je da učinimo promjene koje će biti u korist, a na štetu boraca, boračkih udruženja i društva u cjelini i ove koji su bolne i ne izgledaju potrebne, posebno za one koji gube prava, ali su neophodne i što i prije učinimo, prije ćemo napraviti sistem koji će na drugi način uvećati prava onima koji su i sada izgubili. U svom nacrtu nismo predložili kao obavezno financiranje udruženja paraplegičara i udruženja Zlatnih ljiljana, jer smatramo da paraplegičari spadaju u kategoriju RVI, a Zlatni ljiljani u kategoriju demobilisanih boraca, iako Zlatnih ljiljana ima i u kategoriji RVI i šehida. Međutim, obzirom da su udruženja Zlatnih ljiljana već u federalnom zakonu o boračkim udruženjima koji je u procesu usvajanja predviđeni za financiranje, a udruženje paraplegičara predviđeni amandmanski, smatramo da ima osnova da i oni na kantonalnom nivou budu određeni za redovno financiranje. Jer je pretpostavka da će u tom obliku zakon i biti usvojen, a obaveza kantona je da svoje zakone uskladi prema federalnom zakonu. Iako smatram da se popustilo pritiscima i da oni nisu trebali biti uključeni jer svoja prava mogu ostvarivati u okviru navedenih boračkih kategorija, a njihove programske aktivnosti smo uvijek financirali kao što ćemo to i u buduće činiti. 15 minuta što kraće, molim vas. Više nakon je to djeluje. Evo ovako, dobro, onda neću ovako neću, nije problem. Ok, evo neću u novim pravima, ali evo samo ću još onda skratiti, ovo je prijeći na osim obrazloženja novina ovog zakona, želim iskoristiti ovu priliku da bar progovorimo o stanju boračke populacije i ministarstva koji se brinu o ostvarivanju njihovih prava, a u koji su u izuzetno teškom stanju. Potrebe sve što nije predmet nacrta zakona koji je prvi put mijenjamo 2004. godine, ovo ostalo situacije, saželjavanje, sve ostalo da je brzano. 15 minuta već iznosi. Ja se izvinjam stvarno, ali mislio sam da imamo u oko ove 2 godine da prezentiramo, da sam znao bilo bi stvarno subarnije, ali želim stvarno nekoliko riječi reći o stanju boračke populacije u ovom ministarstvu koje je po meni bitno da znate. Jer svi manje više znamo, a mislim da je ova oblast potpuno zanemarena. Osim obrazloženja novina ovog zakona, želim iskoristiti ovu priliku da bar malo progovorim o stanju boračke populacije i ministarstvo koji se brinu o ostvarivanju njihovih prava, a koji su u izuzetno teškom stanju. Ipak treba priznati da su ovo društvo i država do danas mnogo učinili za boračke populacije, tako da se godišnje izdvaja ogromna financijska sredstva, oko 960 milijuna na nivou Bosne i Hercegovine, od toga Federacija BiH izdvaja 650, a ostatak Republika Srpska. Zbog toga želim da se zahvalim svim dosadašnjim skupštinama, vladama svih nivoa, posebno kantonalnog nivoa, kao i ovoj sadašnjoj skupštini vladi koji izdvajaju značajne financijska sredstva za ono što je vezano za period 92-95. Jer mnogo toga je do sada urađeno, napravljeni su stanovi za boračke populacije, kuće za paraplegičare, mnogo djeca boračkih populacija su zaposlene, stipendirani su mnogi studenti, sufinancirana liječenja, izgrađena spomen obilježja, obilježavaju se mnogi značajni datumi, realizirani mnogi projekti i programske aktivnosti i mnogo drugo. Ali s druge strane, mnogo toga je propušteno da se uradi za ovu populaciju i trend po svim osnovama se svake godine kretao negativno umjesto da se stanje unapređivalo. A to se ogleda u svim aspektima. Prije svega, dignitet boračke populacije nije na potrebnom nivou. Nažalost, danas, a mnogo vremena i prije, nije popularno reći da si bio borac, patriota koji se borio za odbranu i slobodu svoje države. Osim toga, ovo ministarstvo se do sada svelo samo na socijalna davanja, a ostali aspekti ovog ministarstva koji ima mnogo jednako su važni, potpuno su zaposleni ili se njima nedovoljno daje pažnja. Tako se nedovoljno pridaje pažnja institucionalna i financijska pomoć nepravedno optuženim našim herojima, generalima, komandantima i borcima koji su branili svoju državu, narode i građana od agresije i oslobađali okupirane domove, sela i gradove. I gotovo ništa se ne radi ili dovoljno na traženju nestalih i procesuiranje onih koji su radili ratne zločine koji danas hodaju nekažnjeno. Dakle, jedan od prioriteta je svakako utvrđivanje istine i nevinosti
te odbrane časti i dostojanstva naših generala, komandanata i svih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine od nepravednih i neosnovanih optužbi koji bacaju ljagu na čitavu odbrano-oslobodilačku borbu. I nakon 25 godina nismo izgradili spomen obilježja za bitne događaje i ličnosti koji su bili odlučujući u odbrano-oslobodilačkom ratu od agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 92-95. Tako, na primjer, iako je cijeli svijet znao za špicastu sjenu i za simbol odbrane našeg kantona Grabež, do danas nemamo kamena posebno na Grabežu, a za koje, nažalost, danas neki kažu da su to čuke. Ne, to nisu čuke, nego sveta mjesta na kojima su mnogi dali svoje živote. Zašto do sada nije izgrađen Pegas koji je simbol otpora, uspjeha i slobode, na čiji pominjanje drugi ustaju? Zašto nije izgrađen muzej Petog korpusa kao institucija koja će prezentirati sve bitno, podučavati, proizvoditi knjige, filmove, organizirati okrugle stolove, konferencije, tribine i sl. U namjeri smo da izgradimo muzej genocida i zločina u Lutičkoj dolini, Lutičana koji su preživjeli 11 genocida i zločina u svojih historija o kojima se ništa ne zna ili gotovo ništa. O čemu ćemo iznijeti dokumenta da svjedoče budućim generacijama kao opomena da se više nikada ne ponovi. Koliko je to knjiga napisanih dokumentarnih filmova izgrađeno, a koji će svjedočiti o patnjama krajiškog naroda, zločinima koji su izvršeni i uspjesima heroja koji su odbranili i oslobodili našu državu. Nemamo ni dugo očekivani pripremeni zakon koji bi odredio koji su to ličnost, događaj i aktivnost kojima ovo društvo treba posvetiti dužnu pažnju, ne samo financijsko, već u svim njihovim potrebnim aspektima. Zbog toga će ovo ministarstvo već u narednim mjesecima dostaviti prijedlog zakona o značajnim ličnostima, datim i događajima za koje je provedena procedura, o čemu ćemo uskoro mnogo više govoriti. Opet smo naivni jer danas ima mnogo koji su preživjeli rat, a koji kažu da je to prošlost. Ne, to nije prošlost, to su temelji moderne Bosne i Hercegovine koja je krvno natopljena i za koju su dali mnogi živote. S tim da treba napraviti balans između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, a za obilježavanje manifestacije kažu da to ne treba jer su to čuke, to nisu čuke, već svijetna mjesta na kojoj su mnogi dali svoje živote za autonomnost države Bosne i Hercegovine. S druge strane, nismo podučili generacije o strahotama rata, zločinima koji su urađeni kao oni ko je to uradio, zašto i kome, i kao i o braniteljima i herojima koji su odbranili i oslobodili Bosnu i Hercegovinu, jer nema predmeta i odgoja u školama, na televiziji i drugih načina na koji bi se prenijela istina. Zbog toga je ovo ministarstvo uputilo akt da se u nastavne programe uvede predmet kojima bi se učilo odbrana oslobodilačkoj borbi od agresije na Bosnu i Hercegovinu, te mnogi predmet odbrane i zaštite koje ovo društvo poznaje u vremenu kada je bilo obavezno služenje vojnog roka, te svakako zbog nedavnih dešavanja i nepostojanja obaveznog vojnog roka ima ne samo smisla nego hitnosti i nužnosti. Također da se iduće godine, ukoliko epidemiološke prilike budu dozvoljavale, održati međunarodna konferencija u valorizaciji značaja ulogu Petog korpusa u očuvanju države Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, jer nažalost istina o tim dešavanjima na različite načine stumači i ne daje dovoljno značaja ulozi i značaju Petog korpusa. Ove aktivnosti su bitne jer znamo da narod koji ne poznaje svoju historiju, ne izvuče pouke iz svoje historije, postoji mogućnost da mu se ona ponovi, kao što nam se to dešavalo mnogo puta do sada. Pogotovo jer ovih dana smo svjedoci da su u regionu ti glas oni koji kažu da su polećele crne ptice prije bit će Srebrenica. I ko to može garantovati da za 1, 10 ili 30 godina to neće se ponovo ponoviti ili pokušati ponoviti u Bosni i Hercegovini. Zbog toga nam je sveta obaveza da nikad ne zaboravimo šta se to dešavalo u periodu 92-95, da to trajno, istinito, objektivno zabilježimo prenesenim generacijama koje dolaze kao opomen i upozorenje, a svim nama trajna obaveza da ne dopustimo da se to više ponovi na području Bosne i Hercegovine. Još malo. Kako bismo to uradili u narednom periodu što hitnije, jer svakim danom svjedoka i učesnika i sve manje potrebno je da se napišu mnoge slikovnice, knjige, izrade dokumentarni filmovi, sagrade spomen obilježja, ali sa građanima koji će imati jedan dio salu i amfiteatar za prikazivanje filmova i drugog dijela kafeterije. Dakle, da se od perioda 92-95 i sve onoga što on znači napravi historijsko-turistička priča i brendira posebno Peti korpus i na taj način napravi samo održivi sistem ove populacije da ona bude što manje ekonomski teret ovom društvu. Trebamo se ugledati na pozitivne primjere poput tunela Spas u Sarajevu koji godišnje na ulaznicima ostvari 1.300.000 km. Zašto mi to na našem kantonu ne bi uradili, zašto ne bismo mogli bez obzira na neuspjeh pokušati do sada uspostaviti zadruge, obrti koji će biti u oblasti građevinarstva, razne poljoprivrede i drugim oblastima sačinjeni od boraca ili
od njihove djece. Da, to je moguće, samo treba imati viziju, hrabrost, iskrenosti da se to napravi. U budući zakon o značajnim datumima, preskočiti, a stanje boraca, patriota, pripadnika Armije Bosne i Hercegovine sve teže i teže, mnogi su sve bolesniji, već isprezani dugogodišnjim nepravdama i zanemirivanjem te bespricom, mnogi se nalaze u teškom psihičkom stanju. Zaposlenici ministarstva i Udruženje za boračku i invalidsku zaštitu i sami se nalaze u teškoj situaciji u svakom pogledu. Ljudski resurs, koji je najvažniji segment u razvoju bilo koje oblasti, pa tako i ove boračke, je u izuzetno nezadovoljavajućem stanju, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom pogledu. Naime, u mnogim odjeljenjima za boračku i invalidsku zaštitu, posebno u Ministarstvu pitanja boraca i vojska, nedostaju zaposlenici koji obavljaju poslove, a ovim poslova se povećavaju donošenjem zakona na federalnom nivou, a u narednom periodu dolaze i novi poslovi, poput poslova koji će se morati obavljati nakon usvajanja ovog zakona, koji ne dozvoljavaju odlaganje. Edukacija i usavršavanje zaposlenika nije na potrebnom nivou jer se nisu obavljali edukacije i usavršavanje. A osim toga, u mnogim odjeljenjima i ministarstvu nema nikako ili dovoljno broja državnih službenika, ekonomista i pravnika, a koji po zakonu moraju biti jer se provode upravni postupci koji mogu obavljati samo diplomirani pravnici. Nema ni svih uspostavljenih standarda i procedura potrebnih podzakonskih akata, pravilnika, brošura, vodiča i obrazaca, kao niti evidencija o bitnim podacima, a niti softvera koji bi povezao rad u ministarstvu bizima. Stanje računske i ostale opreme je također nezadovoljavajuće zbog toga što u udjeljenjima i ministarstvu nema dovoljno računara, printera, kopijera, aparata i druge opreme. Tako, na primjer, u udjeljenju boračko-invalidske zaštite u Cazinu zaposlenici rade na računarima koji su dobili od grada Cazina, ali kao otpisane računare, a ostalim stanjem nije ništa bolje, a kopijni aparat nema ministarstva, odnosno pokvaren i svaki dan koristi kopijni aparat drugih ministarstva. Problematični su i uslovi kojima u mnogim odjeljenjima i ministarstvu rade zaposlenici, a koji su članovi porodica Šhida i poginulih boraca, tervini, demobilisani borci, a koji kao stranke dolaze također članovi porodica Šhida i poginulih boraca, ratnih invalida i demobilisani borci. To su neizdrživi uslovi koji prije liče napuštene i zapuštene prostore nego na kancelarije u kojima svakodnevno hodi pacovi do koji nemaju toaleta, posebno odjeljenje u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi. Stanje je toliko loše da su mnogi zaposlenici zadobili ozbiljne zdravstvene probleme, dok je odjeljenju za boračku i invalidsku zaštitu u Bihaću kantonalna sanitarna inspekcija još 2016. godine naložila izmještanje i adaptaciju tih prostora, dok su prostorije od Biza Sansko most sanirane zahvaljujući poplavu. Evo samo još par minuta. Službeni automobil koji koristi ovo ministarstvo na lošem stanju sa najviše pređenih kilometara, a uz to nije adekvatno, obzirom da je potrebno obilaziti mnoga područja za koje je potrebna terenska limuzina. Mnogi zaposlenici rade u ovoj oblasti preko 10, 15, 20 godina i sami se nalazili u teškoj psihičkoj situaciji, obzirom da se svakodnevno radi sa populacijom našeg društva koji su na izmaku psihofizičkih i ekonomskih snaga, te svoje nezadovoljstvo bijes prema državi i društvu za potražnjom za dugoročno dugovanje i neispunjavanje njihovih prava često iskaljuju na zaposlenike koji su i sami pripadnici boračkih populacija. Ali ne samo u toku radnog vremena, već veoma često iznad radnog vremena gdje god se zateknu. Tako da se može reći da im treba beneficiran radni staž, a u istoj ili težoj situaciji se nalazi ministar ovog ministarstva koji je posljednjim svega navedeno mnogo subota i nedelja uspio aktivnostima širom kantona koji se obližavaju stradanja i uspjesi u odgojno-oslobodilačkom ratu. Dakle, iz navedenog se vidi da se ovo ministarstvo, boračka populacija, nalazi u veoma teškom stanju u gotovo svakom pogledu, a što je apsurdno i nedopustivo jer se radi o populaciji koja je najviše dala za opstojnost Bosne i Hercegovine, koja je zaslužna što smo mi danas ovdje i uživamo blagodati slobode. Zbog toga oni nisu zaslužili ovakav tretman u našem društvu i nadam se da će ova skupština i ova vlada i sve budući konačno promijeniti odnos prema ovoj populaciji, rješavati nagomilane probleme proteklih 25 godina koji su se sporo rješavali godinama, tako da se rješava jedan problem, a dozvole su dva. I na kraju želim da se zahvalim vama poslanicima pojedinačno, premijeru i posebno zastupnici Ifit Kadić i zastupnik Vagan Bunić, što ste stvarno čitavo ovo vrijeme imali i pored mnogih teškoća razumijevanje za ovu populaciju.
I bez obzira na ovako teško stanje trebamo biti zadovoljni sa učenjem, ali čitavo društvo sa svim svojim kapacitetima i institucijama mnogo više treba posvetiti ovoj populaciji koja je u jednom periodu historije postojanja Bosne i Hercegovine položila historijski ispit sa 10+, i trebamo im odati dužno poštovanje i zahvalnost. Bez obzira koliko je teško sadašnje stanje i opterećujuće događaje u bliskoj prošlosti, iskustvo nas uči da nema bezizlazne situacije i da se ne smijemo predati i odustati od unapređenja stanja i borbe za Bosnu i Hercegovinu koju poznajemo kakva je bila prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, zemlja u kojoj su živjeli ne kao suživot jedni pored drugih, nego živjeli jedni s drugima pravi istinski život i u kojoj ima dovoljno mjesta i za Bošnjake, i Srbe i Hrvata, te sve one koje žele dobro u ovoj zemlji. I to je jedina formula uspjeha, napretka i sreće u ovoj našoj jedinoj domovini. Stoga moramo biti na visini istorijskog statka i BiH učiniti modernom, prosperitetnom, ekonomskom snažnom, iznad svega sigurnom zemljom, jer na to nas između ostalog obavezuju oni koji su dali svoje živote za te principe, ali i buduće generacije kojima moramo ostaviti takvu državu. I na kraju bih rekao jednu prikladnu misao koja nam treba biti vodilja i ukoliko budemo tako postupali, sve navedene ciljeve moguće postići. Nemojmo biti političari koji misle samo na sljedeće izbore, budimo državnici koji misle na buduće generacije. Ja stvarno izvinjavam, nisam znao da imam ograničeno vrijeme, inače bi uklopio se to vrijeme, ali sam zaista obavezan, dužan da mnogi, vjerujem da ne znaju za ovu svu problematiku, i dužan se stvarno prezentirati, a smatram to kao dobrim argumentima za buduće vaše razmatranje i glasanje o prijedlogu ovog zakona, posebno ovih 5%. Ja se izvinjavam svim zaista, ali hvala. Žao mi je što nekako smo i mi bili nestrpljivi kada je ministar iznosio uvodno izlaganje. Trebali ste, ministre, dostaviti kompletnu informaciju, izvijestiti ovu skupštinu o stanju branilaca, odnosno problemima s kojima se isti susreću, kao i vi u ministarstvu, pa bi onda mogli možda konkretnije osvrnuti se i na to. Što se tiče predloženog nacrta, evo, žao mi je što nisam bila na diskusiji o dnevnom redu, vjerujem da su me opravdali, morala sam malo zakasniti, jer ponedjeljak je dan kada je jedini dan omogućena posjeta pritvorenicima u zatvoru Luke. Ja sam iskoristila to pravo i nisam uspjela ranije doći. Htjela sam predložiti da predlagaču da ovaj nacrt vrati na doradu iz jednog razloga, kojeg ću evo sad obrazložiti, budući da sam to propustila, obrazložit ću i sada. Inače, kada razmatramo nacrte zakona, bez obzira o kakvoj materiji je riječ, onda uvijek pozivamo se da moramo voditi računa o načelima koji da li je isti obuhvatio sva načela koja bi trebao. Prvo je ustavnost, a zatim, pored ustavnosti, moraju biti načela ispoštovana i jednakosti i zabrane diskriminacije. S tim u vezi predlažem da se u članu 2 stavak 1 koji definira branitelje i ko se istima smatra u smislu ovog zakona, dakle pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i policije, nadležnog organa unutrašnjih poslova, dodaju i pripadnici Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Razlog zašto tražim, ne trebate se smijeti, možete biti strpljivi, razlog zašto tražim da evo kroz nacrt ovog zakona, jer kako je ministar rekao, jedan dio oblasti se mijenja u odnosu na postojeći zakon, ali nacrt je takav da on može pretrpiti i više rasprava, bilo bi dobro ovu izmjenu i zato predlažem da se i predlagač o njoj izjasni prije upućivanja u javnu raspravu, iz razloga što ovaj moj prijedlog nije dakle proizvod isključivo moga htjenja, već je to i presuda Ustavnog suda koja datira iz 2005. godine u kojem je utvrđeno da su prema pripadnicima Narodne odbrane Zapadna Bosna i članovima porodice pripadnika Narodne odbrane povrijeđena dva načela, načelo jednakosti pred zakonom,
koje se odnosi na priznavanje prava pripadnicima narodne odbrane te načelo zabrane diskriminacije koja se odnosi na djecu poginulih i ranjenih pripadnika ove formacije. Ustavni sud dakle nije stao na ovoj presudi gdje je naložio parlamentu rok od 6 mjeseci da se povrijeđene odredbe isprave u Zakonu o braniteljima, dakle na federalnom nivou, budući da je to propušteno, da od tog vremena je proteklo 15 godina, onda možemo zamisliti u kakvoj situaciji je ova kategorija stanovništva kada je ministar iznio tešku situaciju kada su u pitanju općenito branitelji, ja se slažem, uključujući dakle i pripadnike narodne odbrane koji nemaju apsolutno nikakvih prava. Presuda iz 2013. godine Ustavnog suda također još jednom je presudila da se ima implementirati presuda iz 2005. godine, ne ostavljajući dakle parlamentu, odnosno oba doma parlamenta, dodatno vrijeme za usaglašavanje ovog zakona sa Ustavom. Zašto ovo predlažem da se uvrsti u zakon koji tretira, koji je kantonalni zakon, upravo radi toga da otkočimo tu političko neslaganje da se uopće razmatraju ovakvi zakoni na nivou kojima je Ustavni sud naložio da se razmatraju, da se otklone posljedice diskriminacije i nejednakosti koji traju punih više od 15 godina, ali ja ću se rukovoditi sa ovom godinom kada je presuda Ustavnog suda donešena, dakle 15 godina, i da otkočimo taj proces u kojima ćemo moći i sa ovih klupa i od te želje i emocije da nam država ide ka onom europskom putu, dakle da poštujemo najviše instance i odluke koje najviše instance donose. I iz tog razloga, dakle, predlažem da se ova izmjena uvrsti u članak 2 ovoga zakona. S druge strane, htjela bi samo, ali naravno bit će i prostora, i mislim da je to i ministar rekao, ne slažem se sa ovom da javna rasprava traje kraće od 30 dana. Dobro je javnu raspravu sprovesti, evo imali smo zakon o turizmu po općinama na Unsko-Sanskom kantonu i jednako tako dobro je da jedinice lokalne samouprave, nadležne službe, ali svi zainteresirani oni na koji se odnose odredbe ovoga zakona, uključujući dakle i ovaj prijedlog koji sam navela, daju svoj doprinos u donošenju kvalitetnog zakona, odnosno i nama olakšaju onaj zadatak koji nam slijedi kada prijedlog zakona bude u proceduri. Zahvaljujem. Uvaženi dopredsjedavajući, zastupnice, zastupnici, ministra u vladi Unsko-Sanskog kantona, poštovani mediji, cijenjeni sugrađani Unsko-Sanskog kantona, dozvolite, obzirom da se prvi put javljam, da vas poselamim i pozdravim. Pa vidite, ministru je malo bilo i ovo vremena koliko nam je uzeo, obzirom da nije do sad nije imao priliku niti učestvovao, i mijenjamo zakon dakle koji je veoma bitan i veoma složen. Stvar donosimo novi sa kojim ćemo staviti van snage onaj koji egzistira i provodi se već 15 godina, od 2005. je ovaj zakon usvojen i još uvijek ga nismo primijenili do kraja. Evo došli smo do novog, do izmjene, dakle suština koliko smo razumjeli je ova naknada koju borci do 57 godina trebaju dobivati iz budžeta ministarstva, budžeta Unsko-Sanskog kantona. Oni preko 57 su federalna obaveza i evo neki su kantoni, dakle većina je usvojila i ove kantonalne propise i uvela tu naknadu. Dakle, ja bih čestitao ministru koji je zajedno sa vladom Unsko-Sanskog kantona pripremio ovo zakonsko rješenje. Naravno, kad se objavilo da ide ovaj zakon, odmah su krenula moralisanja po Facebooku, po mrežama, eto sad svi nešto se sekiramo, borimo se za te borce, evo koje rješavamo nakon 25 godina. Dakle, mi smo skloni tome. Mi smo skloni tome da jedno pričamo, drugo radimo, treće mislimo i tako dalje, pa onda nam dođe muka kad trebamo slušati resornog ministra pola sata koji govori o problemu boračke populacije, mi se svi zaklinjemo u te naše borce i tako dalje, koji nažalost je svaki dan sve manje i manje, i onda nam je problem slušati
o toj problematici, a navodno evo sekiramo se tamo po mrežama, po Facebooku i tako dalje, pa onda predlažemo i tu neku skraćenu proceduru. Ja vjerujem da ova skraćena procedura nema nikakve veze sa lokalnim izborima, sa kampanjom u kojoj smo. Dakle, ministre, trebamo doći do kvalitetnog, provodivog zakonskog rješenja. Dakle, da se zakonsko rješenje provodi u interesu naših tih boraca, nikoga drugog, ne nas ovdje, ne vas Vlade i tako dalje, nego naših boraca koji to čekaju. Dakle, ne da dođemo u situaciju da ubrzamo javnu raspravu. Naravno, ako vi možete provesti tu javnu raspravu, završiti sve, završiti podzakonski akt, ovdje je suština podzakonskim aktima i u suština, kad usvojimo ovaj zakon, šta stavljamo van snage? Jesu li spremni podzakonski akti, ministre, Vlada? Jer vi tamo usvajanjem ovog zakona van snage stavljate čitav set od zakona, osnovnog, uredbi, podzakonskih akata, pravilnika i tako dalje. Dakle, da ne dođemo u jedan vakum, da nemamo nikakvog i ono što imamo već od priznatih prava, da ne možemo provoditi mjesec, 2 dana i tako dalje. Dakle, ovo je jedno kompleksno zakonsko rješenje. Ovo nije zakonsko rješenje gdje smo mi nekoga tamo rješavali njegov radno-pravni status i tako dalje, pa se Skupština bavila s tim. Dakle, ovo je pitanje svih boraca, branitelja, dakle, na području Unsko-Sanskog kantona, dakle, mi odlučujemo o sudbini ljudi, o njihovim pravima i tako dalje. Dovoljan odnos Skupštine i svi u nas, evo, koji se bavimo s ovim poslom, govori naspram tog ministarstva da naše ministarstvo i dalje ima možda jedino ministarstvo u Vladi Unsko-Sanskog kantona milionske obaveze prema onima ljudima, dakle, o kojima mi danas ovdje govorimo. Dakle, mi nismo proveli ni taj set prava i zakona koji se trenutno primjenjuje. Dakle, preuzeli smo obaveze milionske, dakle, od neke prethodne vlade i tako dalje. Dakle, bilo bi dobro da smo to očistili, da smo to riješili. Ima ministarstava koje nemaju nikakvih obaveza, nikakvih dugovanja, dakle, a evo naši borci čekaju i nažalost umru, a nisu ostvarili pravo na građevinsku dozvolu, na priključak na elektromrežu, vodovodnu mrežu i tako dalje, sva ona prava koja su pobrojana ovim zakonom. Dakle, ministre, evo i Vlade sugestija da malo vodite računa, ako možete završiti to za 7 dana, da imamo pregled stanja do nove godine kako bi iduću budžetsku godinu planirali kvalitetno i da obuhvatimo sve. Dakle, razumijem taj dio, ali vodite računa o stupanju na snagu i vodite računa o tome koliko će biti primjenjiv ovaj propis. Kroz javnu raspravu naravno treba uključiti sve, treba vidjeti, evo, prije svega boračke organizacije, da vidimo imamo li, evo, nakon 15 godina mijenjanja ovaj zakon, čini se 3-4 puta, da vidimo ima li još neko drugo pravo koje je danas aktuelno, evo, nakon 15 godina, nakon 25 godina, je li neko drugo pravo aktuelno, pa da možda dodamo prava, da vidimo i ovaj iznos koji je definiran kao iznos od 5 maraka, to federacija, vidim gore, isplaćuje. Možemo li mi, jesmo li mi u mogućnosti, ovisi o broju onih koji će tražiti to pravo. Da li da ostavimo kroz zakonsko rješenje da će to na nivou godine, svake godine Vlada utvrditi tu naknadu. Postoji i to rješenje. Pa da vidimo ako stvarno nema, ako budžet to može kvalitetno pratiti, pa možda može biti veća ta naknada po mjesecu, tamo je li to 5, 7, 10 maraka i tako dalje, ali na godišnjem nivou da se utvrđuje ta naknada na prijedlog ministarstva, Vlada donosi tu odluku, dakle, na nivou godine, kao što je slučaj i za nekim drugim zakonima, provođenjem zakona i tako dalje, pa se na nivou godine utvrđuje ta naknada. Dakle, to sve, evo, neke primjedbe, naravno uz još jednom čestitku ministru, Vladi i cijenim, evo, da ćemo što prije doći do kvalitetnog, provodivog rješenja u interesu prije svega naših boraca, nikoga drugog. Evo, zahvaljujem. Evo i ovaj zakon koji danas usvajamo u formi nacrta, znači, temelji se na najvećem dijelu na saradnji lokalne zajednice i ministarstva, odnosno Vlade. Svjedoci smo, znači, u prošlom periodu da je bilo dosta tih različitih tumačenja, odnosno i presuda koje su stavljale određene članove zakona van snage. Pa prema tome vrlo je bitno, znači, da ministarstvo i kroz javnu raspravu i kroz učešće u radnim grupama, da se lokalna zajednica dobro iskonsultira, da se vidi da li lokalna zajednica može da isfinancira ovaj dio koji
po ovom zakonu pripada njih ili ne. Znači, taj dio mora biti vrlo, vrlo dobra sprega i konačan zaključak i stav, jer od tog zavisi sprovođenje ovoga zakona. I u postojećem zakonu, znači, postojali dobar dio prava, znači, koji nisu bili sprovodiva, nisu bili realizirana. Pa imamo ovo često puta spominjeno pravo, ovo zapošljavanje po jednakim uslovima, to je više, što kažu, puna kapa svakom. Činjenica da se stvar da se borci zapošljavali, da bi danas došli u situaciju da nijedan borac nije na zavodu za zapošljavanje, nego bi bio zaposlen. Prema tome, znamo, znači, da se o njima nije vodila dovoljna briga. Da li što nije bilo zainteresirani ili o tom potom šta je dovelo do ovoga. U svakom slučaju ovaj zakon, znači, treba dobro, i ja mislim da bi, činjenica je da je želja nas sviju da ova javna rasprava traje 7 dana, da bi se ovo pravo demobiliziranim borcima konačno stavilo u funkciju, ali se bojim da na kraju nećemo doći do adekvatnog zakona. Nije cilj samo da mi njega brzo usvojimo, a da on na kraju krajeva ne bude sprovodiv i, odnosno, većina njegovih članova ne bude sprovodiv, odnosno bude kontradiktorna ostalim zakonima ili eventualno borci ne budu imali nikakve koristi od tih članova, odnosno tog zakona. Pa prema tome tražim stvarno da se pokuša maksimalna saradnja izvršiti sa lokalnom zajednicom, da se ne bi doveli u situaciju koju smo već bili u ranijem periodu. Imamo sada, kažem, dobar dio različitih tumačenja kad je pitanje i ovaj stari zakon, kad je pitanje sprovođenja njegovo, jeste, evo, konkretno, kad borac prvi put rješava stambeno pitanje. Tu su često puta dileme i kod ministarstva i kod BIZ-ova na koji način to, da li prvi put po ovom zakonu ili prvi put općenito. Imamo boraca koji su, na primjer, imali stambeno pitanje riješili prije rata i sada ne mogu to pravo ostvariti po ovome zakonu zato što imaju nekretninu na sebi, imaju objekat na sebi, ali taj objekat dotrajao. Ja sam zagovornik, znači, da se ovaj termin izmijeni i da se ide u segmentu, znači u pravcu da borac ima jedno pravo po ovom zakonu. A ne da mi njemu skraćavamo pravo, znači ipak je učesnik rata, ali znamo, znači, da je tu nekretninu možda stekao ili tu taj objekat napravio možda i prije rata, i da je taj objekat dotrajao. Prema tome, svakom učesniku treba da omogućimo pravo, znači da on jednom iskoristi to pravo po ovome zakonu. Mi u svakom slučaju, znači, ovaj zakon usklađujemo sa federalnim zakonom. Sve što je definisano s federalnim propisom, mi ćemo to pokušati u ovom zakonu uvrstiti i ne vidim razloga, znači, da se neke stvari mijenjaju, odnosno da se ide nešto mimo federalnog propisa, jer bi opet u suštini došlo u dilemu, odnosno ovaj zakon ne bi onda bio usklađen s federalnim propisom, opet bi došlo u problem sa primjenom ovoga zakona. Konkretno, ja se nadam, kažem, da će se uključiti mnoge, već je neko prije mene napomenuo, znači i udruženja i borci koji se tiče ovaj zakon, pa da ćemo na kraju krajeva doći do adekvatnog zakona i da ćemo pokušati, znači, sve osobe dati da ovaj materijal koliko toliko dođe u neku najboljoj verziji za borce. U svakom slučaju, znači, kažem, skrećem pažnju na dobru saradnju s lokalnom zajednicom i ovaj dio sredstava, evo, mi tražimo, znači, u članu 1 do 5%, odnosno 5% tražimo od prihoda kantona i ovaj dio se dobro treba izdefinisati, znači, da li to kanton može isfinancirati. Zašto ovo sve govorim? A nisam zagovornik ni jednog prava koji će se uvesti u ovo pravo, a od koje borci neće imati koristi. Nemoj da možemo mi ovdje tovar napisati bilo šta. Ako nema sprovođenja, ako nema realizacije na terenu, džaba mi to piše. Prema tome, treba stvar usaglasiti i u pitanju prihoda kantona koji se mogu izdvajati za ovo ministarstvo. Znam da je zakinuto u mnogim segmentima i da se konačno neke tamo zahtjevi ne rješavaju po par godina, nego da se to jasno planira i da se jasno, znači, završavaju ti zahtjevi kada se podnesu, a ne da se mora čekati par godina da se riješi određeni zahtjev. Prema tome, tako je, znači, kako sa vladom ovdje, sa izdvajanjem sredstava, tako i sa lokalnom zajednicom koja dobrim dijelom treba da financira ovaj zakon. Toliko, hvala. Zahvaljujem, predsjedavajući. Naravno, ja dolazim iz općine Velika Kladuša i morat ću da, ako mi dozvoli, da prokomentarišem, nisam se javio za repliku, ali moram da prokomentarišem ono što je gospođa Pleho rekla za ovom govornicom kad su u pitanju određene populacije iz Velike Kladuše, niti ima potrebe, a da ne govorim o osnovanosti za uvođenje ovih kategorija u ovaj zakon. Mislim da je to već davno ispričana priča. S jedne strane, s druge strane, član 2 je čista reprodukcija federalnog zakona. Mi to usklađujemo i mislim da je na toj razini definirano ko su korisnici
ovog zakona, odnosno ko ima prava. Treća stvar koju želim ovdje isteći jeste da, i ja moram reći da sam ponosan tom činjenicom da su određene znači populacije koje imaju pravo po ovom zakonu zbrinute. Makar one bile u određenom momentu i pripadnici takozvane narodne odbrane, znači ako su bili prije toga pripadnici armije ili eventualno poslije toga prema ovom zakonu, prema određenim pravima koji im daju ovaj zakon, su na takav način zbrinuti, tako da mislim da je to bilo bespotrebno. Gospođo Pleho, ali evo, vaše pravo je bilo da kažete i moje pravo da kažem da to zaista ne treba tako, bez namjere da ulazim u dublju polemiku i raspravu vezano za ovu problematiku. Ono što želim reći, ja sam također pripadnik armije bio i ako hoćete na neki način i mogu biti emotivno vezan za ovaj zakon, kao i sve kategorije koji se ovaj zakon tiče. Dobro je da imamo danas zakon i u formi nacrta, iako ja smatram da smo poprilično zakasnili. Inicijativa koju je podnio klub Stranke demokratske akcije bila negdje još u proljeće, kada je u pitanju ovaj zakon. Činjenica da su drugi kantoni, reći ću ovdje sa bošnjačkom većinom, uglavnom donijeli ove zakone i sad mislim da je nešto bespotrebno ovako forsirati ovu žurbu, upravo zbog činjenica da se radi o vrlo kompleksnom zakonu, kompleksnoj materiji, da smo čuli od govornika da poprilično često, pogotovo kad je ovaj zakon, donosimo rješenja koja nisu sprovediva, tako da ću ja kroz svoje diskusije ukazati na određene stvari koje kod mene otvaraju određenu dozu sumnje u samu činjenicu provodivost ovog zakona. Ono što imamo ovdje, znamo da smo imali zakon iz 2005, da smo imali njegove 4 izmjene i ono što je dobro da ovim zakonom u stvari sve te izmjene sublimiramo kroz ovaj zakon i uvodimo određene nove odredbe. Prije svega ova odredba u članu 1, stav 1, kada govorimo o ovim minimalno 5% od izvršenja u prethodnoj godini budžeta odnosno Sanskog kantona i ova druga stvar, to je takozvana ova egzistencijalna naknada za demobilisane borce do 57 godina starosti. Kad je u pitanju ova odredba od 5% minimalno, znači od izvršenja budžeta, ja vidim tu određeni problem. Prije svega sa aspekta da Ministarstvo financija, čini mi se, iščitavajući onaj materijal koji su nam oni dali njihovo mišljenje, nije ozbiljno shvatilo ovu odredbu od 5%, nije ozbiljno shvatilo ni procjenu fiskalne odgovornosti, sve ono što u stvari ta odredba nosi kad je u pitanju naš budžet. Ako to preračunamo danas, to je otprilike od 9 do 12 miliona na godišnjoj razini. Ne znam koliko je sad budžet ovog ministarstva, 5-6 miliona, čini mi se maksimalno. Znači to je nešto duplo više i mislim da u tom smislu, ako se ova stvar do kraja ne raščisti i ne razjasni, bojim se da bi opet borci došli u fazu da izvlače deblji kraj i da se ne dovedemo u poziciju kao sa, ne znam, dječjim doplatkom, tako dalje, na kraju da se to dovede na tu razinu, zaista nema potrebe. Kad kažem da je ministarstvo, ovo izvlačim iz činjenice da je ministarstvo samo se baziralo na ovu egzistencijalnu naknadu, ovi 400.000, pa to nešto pretvorila u 4 tromjeseče, 1.600.000 na godišnjoj razini, a u stvari nisu uzeli u obzir da je ovim zakonom se predviđa da to bude 5%. Ja sad pitam hoće li to već u narednoj, a zakonska obaveza nastaje, jer zakon se primjenjuje, kako vidimo ovdje, od 1. septembra, čini mi se, ili od 31. kako stoji tamo u nacrtu. Znači, već bi naredne godine mi stvorili jednu dodatnu obavezu i pritisak na budžet i onda bi doveli i mi i nas kao zastupnike, vjerujem ministarstvo, a onda oni koji bi u stvari trebali imati najveće benefite, to su borci, bi bili na kraju zakinuti. Drugu stvar koju želim ovdje ukazati, i smatram, bilo je ovdje govornik koji su rekli da to treba preciznije definirati, jesu ove odredbe koje se tiču, iz kojih prilaze prava pripadnika ovih populacija po bilo kojem osnovu, a koje idu na teret općina, odnosno lokalnih zajednica. Ja sam na komisiji za budžet postavio pitanje, u stvari, koje su to obaveze, kolika su to financije, odnosno koja su to prava, nisam dobio odgovor, ja ću i danas postaviti pitanje ministru. Jer nije jasno iz zakona
definira koje su to obaveze lokalnih zajednica. Tu imamo 2 člana, to je član 32 stav 9 koji kaže da gradovi, odnosno općine će svojim propisom urediti uslove, način i postupak za ostvarivanje prava propisano ovim članom na subvencioniranje iz planiranih sredstava za oslobađanje iz ovog člana za branioce. Ja ovdje nisam jasno vidio otprilike, ja samo želim ukazati na činjenicu da smo mi u ranijem periodu, prije svega u Velikoj Kladuši, imali značajnih problema kad je u pitanju provedba zakona o dopunskim pravima boraca. Da to u Kladušu nikad nije ni zaživjelo, a onda išla je apelacija i tako dalje, a onda su i ostale općine se žele osloboditi tog tereta. U tom smislu mislim da treba zaista posvetiti dužnu pažnju ovoj činjenici i imati u vidu da ćemo imati eventualan otpor kad su u pitanju lokalne zajednice, na koji način to prevezi. Slično je i sa članom 38, kad su u pitanju izgradnje i održavanje spomen obilježja, ima 3 stava, da ne citiram ovdje, i tamo se daje obaveza lokalnim zajednicama. Mislim da je tu i Ured zakonodavstva dao svoje mišljenje u tom smislu da se bude vrlo oprezan kad je u pitanju i ova obaveza lokalnih zajednica. Ali evo, nadam se da će kroz javnu raspravu i ta stvar biti na neki način jasnije, konkretnije definirana, da se neće ostaviti, prije svega reći ću, branioci u Velikoj Kladuši na milost i nemilost nekakvoj lokalnoj vlasti i da moramo to naknadno rješavati kroz nekakve pravilnike, nekakve izmjene zakona i tako dalje. Ono što također ovdje moram istaći jeste pitanje boračkih udruženja, odnosno njihovo finansiranje. Evo, ja se čudim da danas nemamo pred Skupštinom proteste. Ja se sjećam 18. i protesta, i jedan od ključnih i jedan od 3 zahtjeva je bilo ukidanje finansiranja boračkih udruženja. Da se razumijem, ja nisam za tu stvar, ja smatram da treba dati boračkim udruženjima sredstva, da im treba obezbijediti i omogućiti način da funkcioniraju, ali ovo potenciram zato što smo imali takve zahtjeve i neko je te zahtjeve generirao, odnosno neko je možda da kažem i politički bojao. Ali ono što želim ovdje vrlo konkretno kad su u pitanju udruženja koja se finansiraju, odnosno ovdje pobrojana i na što želim ukazati, pa ovdje kaže pod A udruženje Patriotske lige, pod B udruženje porodica šehida poginulih boraca, udruženje ratnih vojnih invalida, pod D udruženje domobilsanih branioca, udruženje, sve je bilo u jednini, a onda imam pod E udruženja pripadnika HVO-a. Ovdje u zakonu pišu udruženja, što jasno daje indikaciju da se radi o množini. Znači ovdje kad je u pitanju armija, definiraju se svako ponaosob udruženja i odmah moram reći ovdje da nedostaje udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja. Ja ne znam je li to smišljeno, je li slučajno, ali evo, meni je zapelo oko i nisam nešto se bavio posebno analizom, a možda još neka od udruženja ovdje. Ja znam da postoje udruženja i da ovdje treba, ali evo, primijetio sam da nedostaje ovo udruženje. I u tom smislu zaista je nešto što treba voditi računa kad je u pitanju, ako želimo da imamo kvalitetno rješenje, ako želimo da imamo provodivo rješenje, mislim da ove stavke koje su manje više i prije mene govornici isticali, treba im posvetiti dužnu pažnju. Mislim da nije dobro, cijenim ja da treba ovaj zakon, ali da ga donosimo, bilo je čak ideja po nekoj skraćenoj proceduri, da ide u formi prijedloga po hitnoj proceduri, tako dalje, nije to rješenje, treba provesti javnu raspravu, ali isto tako ne treba robove to činiti da mi zakon donesemo prije 16.11. Imam osjećaj da se to ovdje pokušava forsirati, ne treba. Ako ćemo imati nakon toga narednih nekoliko godina problema, onda bolje da ga donesemo na način kako je i zakon propisao u proceduri, da provedemo kvalitetnu javnu raspravu, da ovim problemima koji su ovdje na neki način indicirani posvetimo dužnu pažnju i da u konačnosti imamo najbolje moguće rješenje za naše borce. Zahvaljujem. Ja nisam znala, kolega Čufurović, da trebam se s vama dogovoriti što bi bilo potrebno, a što ne bi bilo potrebno da ja predložim, da ja o tome diskutiram. Mi ne pripadamo istom klubu, nemamo isti klub, nismo ista politička opcija i prema tome svako od nas predlaže i obrazlaže svoj prijedlog javno i u skladu sa Poslovnikom.
S druge strane, kada kažete da je ovo završena priča i da su pripadnici narodne odbrane definirani kroz neke druge zakonske propise, ja vas podsjećam da u mom prijedlogu je bilo jasno i decidno pobrojano šta je sadržaj presude Ustavnog suda. Dakle, da ste vi mjerodavni da komentirate tu presudu, niste. Da je presuda ostavila pravo, pa između ostalog i vaše političkoj partiji koja čini vlast na federalnom nivou, da raspravlja da li će to pitanje riješiti kroz drugi zakonski okvir ili će to kroz Zakon o braniteljima i o dopunskim pravima branitelja, onda bi to sigurno napisali. Dakle, moj prijedlog je išao isključivo prema onome kako je definirana presuda Ustavnog suda iz 2005. i kako je definirana presuda iz 2013. koja je rekla da se ima za pravo uvrstiti i to u članku 2 koji definira oružane snage. Hvala. Prije svega, da kažem da komentarišem s obzirom da sam bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, obični vojnik, dakle nisam bio u sanitetu, pa iz toga razloga imam pravo da kažem i o pravima demobilisanih boraca, branilaca. Ono što je začuđujuće danas da su svi govornici i ministrice zahvalili po nekom ovdje, pa se ja Durakoviću i Hušiću zahvaljujem što su me zvali svakog dana i rekli danas da ni slučajno ne izostanemo sa skupštine i kad pođem molio se odavdje da vam dam zahvalnicu ovu moju što ste me zvali, hvala vam lijepo što me opominjete za dolazak na skupštinu. Tako bi tako izgledalo ministarsko izvješće danas skoro čitav dan. Ono što treba reći za današnji nacrt zakona jeste da on proizilazi u stvari od željoteka, kao i svi ostali naši zakoni u Bosni i Hercegovini, i ne postoji ni jedna organizacija niti grupa ljudi koja je imala bilo kakvih problema da je svoje zahtjeve iznijela pred bilo kojom skupštinom i da nije dobila pravo na to. Dakle, ne postoji nijedan. Ja sam to i prošli put rekao, kad bi patke zatražile most preko rijeke Une, mi bi rekli bravo jer se radi o nekada predizbornoj kampanji. I dolazimo na ono što je objektivno. Dakle, objektivno je to da li imamo novca da provedemo ono što smo obećali. A 90% naših obećanja je laž. 90% naših obećanja je obična laž. Ona se zasnivala od certifikata. Dakle, mi smo ispalo na kraju da smo ratovali za certifikate. Branili smo mi našu glavu, čuvali našu porodicu, strah nas bilo da ne poginemo i onda smo dobili za to certifikate. Za te certifikate koji su papirnati oblik ničega, neki su dobro iskoristili i kupili su, nema šta nisu kupili za te certifikate, i druga skupina je to prodala za jeftine pare jer su pretpostavljali da taj novac ne znači ništa, odnosno ti papiri nisu značili ništa. Nakon toga smo došli do onih situacija da uvozimo Škodu Feliciju. Ko se od vas još sjeća auta Škoda Felicija u kojem smo mi ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima u zagrljaju 3 slike, 4, 5 slika poklonili, a ta Škoda Felicija nije mogla da odvozi ni 100.000 km, ona je već bila zaribana. Pokušavali smo mi da riješimo još druge nagomilane probleme unutar boračkih populacija i evo, mene je iznenadilo da ministar, prvi čovjek, kaže da postoje nereprezentativna i reprezentativna udruženja u okviru demobilisanih boraca. Ja iskreno, dugo godina sam u politici i ja sam uvijek dizao ruku za njihovo finansiranje, ali nisam znao da imaju nereprezentativna, ona koja ne treba finansirati. Ali ja ministru našem apsolutno vjerujem i ja se nadam za narednu skupštinu ministra će pobrojati ta udruženja koja nisu i koja ne treba finansirati i koja treba skinuti sa financijskog plana. Dakle, i to cijenim, naravno, ministar bolje zna, ja nisam osoba koja to najbolje zna, zato jest ministar, a ja sam obični građanin. Ono što je ostalo nam nekako dosta neupečatljivo jeste da je ministar zaista nezahvalan na domove zdravlja, bolnice i ove zdravstvene institucije koje su čitavo vrijeme pružale pomoć. Bez obzira da li smo imali osiguranje, nismo imali osiguranje, u kojoj mjeri ili bilo šta, ali smo davali barem onoliko koliko smo znali. Da li bi mi voljeli da smo klinički centar, a mi bi ministre voljeli da smo Cambridge, a ne da smo Bihać. Dakle, to bi isto bilo kao kad bismo rekli da ste vi ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, a ne da ste ministar u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dakle, nije baš korektno pljuvati po onim ljudima od kojih tražimo vrlo često usluge njihove. Vrlo često tražimo usluge. Što se tiče ovog zakona, ja bih prije rekao da mi uskladimo naše mogućnosti. Pa ono već kad kažemo da ćemo im nešto
da imaju pravo, ne da mi dajemo, ne dajemo mi njima ništa. To nije naše, nego njihovo. Oni su se borili za to, oni su bili u snijegu tamo, oni su promrzavali, oni su se sunčali, oni su izgarali, oni su ratovali, strah je bilo i sve ostalo i ja zajedno sa njima kao vojnik, dakle nisam bio u sanitetu, opet ponavljam. Dakle, mi njima ne dajemo ništa, nego da kažemo ono što njih zaslužuje, da bude provodljivo, izvodivo. A ne da im kažemo vi ćete imati 10 miliona na budžetu zato što je ova ili ona grupacija ASDA rekla, znaš šta, od danas kakvih 5 miliona, od danas 15 miliona. I šta ćemo sad poslije nove godine? Idemo u dubiozu, kažemo ovaj je naš budžet neprovodljiv, a ljudi kažu pa čekaj, ko vas je tjerao bolan da lažete? Pa niko vas nije tjerao da lažete, ono što ne možete, ja bih volio da skočim ko Blanka Vlašić 2,5 metra, ali ja mogu da skočim 25 cm. Niko me nije tjerao da lažem ono što ne mogu da uradim. Dakle, trebamo imati taj osjećaj da ono ljudima što obećamo, da to bude samo i isključivo samo provodljivo. To je prva stvar. Mi smo imali običaj još da upisujemo određeni broj đaka, studenata iz različitih kategorija, demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida. Ovdje napravili smo jedan košmar. Zapravo, niti znamo koliko je kvota za upis, niti znamo koliko naša privreda može da pokupi ti ljudi. Onda smo došli u situaciju da ti ljudi opet budu nezaposleni jer su nezadovoljni, završili su škole, a na upisu nismo određivali kolika će biti upisna kvota. I kako smo te željoteke napravili tada, zapravo mislim da i danas idemo u tom smjeru. Naprotiv, ja sam za zakon, za rješenje, ali to ne znači uopšte ono što ne možemo da uradimo. Dakle, to nije realnost tog posla. Mislim da ovo bi bilo dobro da uradimo samo onoliko koliko možemo da uradimo, onoliko koliko ljudi, da ne dođu u situaciju ljudi da kažu mi imamo pravo, ali nemamo novca. Onda smo i slagali. Samo što će se promijeniti neka druga ekipa i reći čuj, izvinite, ali ja to nisam obećao. Neko je drugi to obećao vama 10 miliona, a mi u budžetu nemamo ništa. Ne možemo se zakopamo, a kamoli da se obrazujemo. Mislim da bi to bilo poštenije reći onoliko koliko možemo, toliko treba da uradimo. Hvala lijepo. Pa evo, ja moram dati mali osvrt na ovo sve. Znajući u sali da nas ima, mislim, 4 ili 5 koji smo bili pripadnici Armije BiH. Ja sam sa 20 godina napustio najbolje godine u Sarajevu sa studija elektrotehnike i došao na ovaj kanton braniti Republiku Bosnu i Hercegovinu. 96. 31. januara sam demobilisan iz 505. s mjesta majora. Ovdje je još zastupnik Prošić, zastupnik Halilović, Pajić i Amir Murić kao sanitet. Vi ostali ste vjerovatno svima, evo doktorica Zulić također je bila u drugom korpusu prisutna. Mislim, moramo imati jedan poseban sens. Ovaj zakon neće vrijediti više od, vjerujte, 10 godina zato što takva je biologija da će ljudi preći tih 57 godina prvi ja koji mogu biti tretiran tim zakonom, ali hvala Bogu nisam, zaposlen sam od 2. februara 1996. u jednoj privatnoj firmi gdje i danas radim. Nije ta populacija toliko golema i nisu to neka značajna sredstva. Ovo što je ministarstvo predložilo je neka procjena oko 1200 tih ljudi koji manje više negdje na godišnjem nivou, ako se usvoji ovih 5 maraka, negdje između 2,5 i 3 miliona maraka. Bilo je prijedloga da se ovdje ta cifra od kolege Bunića možda i ostavi, da se vidi ako bude bilo para da ona bude veća. Svi ljudi koji su imali punih 48 mjeseci, to je 240 maraka, vidite, to nisu nikakvi novci, ali eto, ta boračka naknada će im svakako dobro doći, za nekako moram sad biti grub preživljavanje. Žalosno je da je ovo manji BiH entitet za svoju agresorsku vojsku riješio, ima sigurno godina i godina. Mi neko spomenu predizbornu kampanju ovdje, ako smo čekali 25 godina do sada da to riješi federacija, riješila je to ove godine i mislim da su samo 2 kantona u federaciji donijela ovaj zakon, mislim da smo mi 3, po mojim informacijama možda riješim, ali mi smo 3 ili 4 kanton koji ovo rješavamo, mogu borci čekati još 2,5 mjeseca. Ja moram lično reći da bez ikakve predizborne kampanje me zvalo puno udruženja i molilo da ovo ide što hitnije. Stoga je išlo ovih 7 dana. Ja sam prvi bio protiv hitne i prijedloga zakona, zato što sam uvidio kad sam pročitao zakon, prvo datumi određeni nisu usklađeni sa historijskim činjenicama, kad je počeo rat, kad je završio, tako mora se to ispraviti tehnički. Moraju se ova udruženja koja su
ispuštana Zlatni Ljiljani i paraplegičari uvrstiti i sva druga udruženja, naravno, moram priznati ovdje prije 10 godina ja sam iskoristio pravo na građevinsku dozvolu za prvu porodičnu kuću koju sam prvi put ja gradio i tako dalje. I svi drugi koji moraju imati ta prava. Pozivam vas znači da u ovih 7 dana sve ovo što trebamo dodati, ispraviti, promijeniti, da to uradimo. Prijedlog ministarstva je da ta rasprava bude ovdje u sali objedinjena, da se iskonsultira. Ja sam već dobio određene prijedloge određenih boračkih udruženja i određenih Zlatnih Ljiljana da se nešto popravi, izmijeni i to ću sve predati ministarstvu i očekujem to u prijedlogu da to bude uvršteno. Čim prođe vlada, na vladi taj nacrt, odnosno prijedlog, idemo odmah jednu sjednicu, sljedeću sjednicu Skupštine. Nemojte to smatrati nikakvim predizbornom pričom, vjerujte, ja i tako ne smatram, ne vidim tu populaciju da iskorištavamo za neke predizborne priče, to je jednostavno ono što smo trebali federacija uraditi prije, ako ne 25, bar 15 godina, bilo je prostora. 2006. godine kad je uveden PDV, ja često vam pominjem tu priču zato što radim taj posao, budžet Unsko-sanskog kantona je skočio sa nekih 80 milijuna na 160, negdje 100%. Preko 80 milijuna je došlo para. Šta se tad uradilo? Povećala se plaća administraciji, povećala se ovo, ne nabrajam, svašta se nešto povećalo. Počelo se trošiti nemilice, a poreška populacija je tad potpuno nemarana, ostavljena i tako dalje. Nadam se da dobar dio njih koji su zdravi, koji nisu, a ovi koji jesu oštećeni dijelom tijela, ratni vojni invalidi ili neke druge kategorije su bile zbrinute. Ali evo, šta je na konačnici, evo Amir Murić me potuknuo, a šta je s nama koji evo radimo, bili smo borci, hvala Bogu, evo, mi ne znamo, ali mi mislimo da nas ništa nije dotaklo, značimo za koju godinu, jel? Šta je s nama? Mi isto evo, radimo, živimo, treba i u ovoj kategoriji nekog da povedemo glavne računa. Hvala. Gospodine predsjedavajući, predstavnici vlade, kolegice i kolege poslanici, pošto se prvi put javljam, želim sve da srdačno da vas pozdravim. Pozdravljam konačno stavljanje na dnevni red, znači ovog nacrta, znači, i zbog toga i pohvaljujem ovo ministarstvo i ministra zato što su se potrudili da to dođe na dnevni red, a istovremeno upućujem i kritike zato što se kasnije. Ovo je trebalo davno da se nađe na dnevnom redu, jer još u junu, ili julu 19. je usvojeno to na federalnom nivou i dati su nekakve rokove kad bi trebalo, evo trebalo je u martu ili tako ministra, tako je napomenuto ovdje da bude urađeno, međutim bolje je i sad nego kasnije ili nego nikad. Ja ne mogu da se ne prisjetim kako je krenulo sve ovo, znači tačno prije otprilike 4 godine. Održan je jedan skup boraca u Domu armije ovdje, koji su bili izrevoltirani, jer su prije toga komandanti, dobitnici najviših ratnih priznanja i sve ostali dobili stvar, sva ta prava stvarili, a demobilisani borci nisu nijedno stvarili. I to je trajalo 20 godina, ljudi normalno postali izrevoltirani, postali nervozni. Iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, znači Unsko-sanskog kantona, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog, Travničkog kantona, iz Hercegovine, Hrvati, HVA, došli su svi ovdje, okupili se pun Dom armije i pozvali su i predstavnike svi drugi udruženja, nekoliko udruženja su Unsko-sanskog kantona, ali su pozvali komandante neke da im se pridruže, da im daju podršku. Nažalost, jedini od komandanata, tada sam se tamo odazvao ja i gospodin Farko Hočić. Mene i Farka su pozvali. Znači, upravo predstavnici ovih udruženja koje je ministar danas spominje nešto da se ukida neka njihova prava, to je Savez organizatora otpora veterana, to je te SOVE, i udruženje nezaposlenih demobilisanih boraca. Znači, te SOVE, to je gospodin Bajrić, volio ga ko ne volio, imao je inicijativa, bez dlake na jeziku je bio i pisao je puno, i drugi je Nijaz Hodžić, nije konobar koga. Oni su pozvali lično mene i ja sam jedini, tada se od komandanata obratio tim demobilisanim borcima. Bilo je tu jako žestokih diskusija, mnogi nisu smjeli doći, vjerovatno tada, jer bilo je tu, nažalost, i psovanja, jer su ljudi već bili izbačeni i došli do očaja. I odatle je to i krenulo i otišlo tamo u to šatorsko naselje, pa je samo da udružili ljudi svi krajeva Bosne i Hercegovine i onda, normalno da i odavde iz Krajine su ljudi dali veliki doprinos tome. Nakon toga sam udružio jedan sastanak s njima na njihovu molbu u Sazinu
i moram reći, značajno su mi financijski pomogao tad i dao sam još nekoliko puta manji iznosa financije koliko sam bio u mogućnosti. Znači moram to reći, to je tako, to ljudi mogu potvrditi, nisam nikad govorio. I upravo su ti ljudi, obični borci i ta obična udruženja koja nisu forsirana ni od jedne vlade, ni od jedne političke opcije, tada su se oni krenuli u borbu i oni su se izborili za ovo što smo dobili. Bilo su 3 zahtjeva, jedan zahtjev objava registra, vi znate koliko se tome odupralo, drugo ovaj borački dodatak i treće ukidanje svih ti 1600 u federaciji i ovo 130 na kantonu nekakvih udruženja raznorazni, a da se izabere jedinstveno neko udruženje koje će predstavljati sve borce, tako da ne bude to rasparčano na hiljade ti nekakvih udruženja. Ta borba je trajala, traje još uvijek, nije završena. Znači, uspjelo se taj registar nametnuti, a sad svi znaju, klikne ekran, prošli 1600 i nešto dana, toliko, znači sad nije tajna, nažalost nije se to baš raskrstilo ko je bio baš na prvoj liniji, ko je bio negdje drugo, ali nije ni bitno, eto, bar nek se zna i to, jer je to neko krio, ne znam zašto je to krio, zašto je to bila tolika tajna, kada evo na kraju nije se ništa desilo, objavilo se, svak zna ko hoće da uđe tamo, vidi to. I ovdje sada smo došli u poziciju da ti demobilizirani borci dobiju tu crkavicu nekako da bi jednostavno, da bi im olakšali malo život, da bi im malo pomogli u tome svemu. I prema tome ne treba čekati to, im treba što prije da se provede ova rasprava, da se donese taj prijedlog ovdje, da se to usvoji kako bi ti ljudi počeli konačno da uživaju i to malo prava, ajde kažem što im je ostalo, jer prije nije uvedeno 99% manje zaslužni u razna prava i udruženja i ne znam čega sve nije. I to je dokaz da su to pravi sinovi Bosne i Hercegovine koji su, znači, istrpili sve što su istrpili, ja trpe 25 godina poslije rata, znači da nisu nikakva prava, znači. A ja sam siguran da ponovo i sutra isti ti, da će prvi ponovo, ako bude trebalo, ponovo braniti ovu državu Bosne i Hercegovine. Prema tome, znači mi moramo ovdje riješiti ovo što prije i moramo, po meni, ministre, nemoj olako da ta udruženja isključuješ, trebate dobro to izvagati, koga treba isključiti, koga treba ostaviti. Nego ja predložio, ministre, vama i ministarstvu da vi uskratite financiranje ovih 137 udruženja. Nek ostane udruženje ovdje jedno koje će biti financirano iz ministarstva, iz vlade, a ovi drugi nek on postoje. Ali kako ko je napravio od njih projekat, jesu to ove sove, ali bilo donese vama ministarstvo, vi ga financirajte. Financirajte projekte njihove, ali nemojte financirati rad udruženja, jer to je bacanje para bez veze. Znači, jedno udruženje, nek se svi udruže, nek se dogovore koje će to biti financirano da se bori, a ovi ostali svi mogu on postojati. Ali nek naprave projekat, kako ko napravi projekat nekako koji je interesantan, za borce, za grad, ne znam, onda, znači, ima pravo na financiranje. Zato i ne bi ja to baš nikog isključio, rekao, ovo neće biti financiran, nego jednostavno na osnovu projekata i toga. Prema tome, ovdje je bilo nekakvi, ajde kažem, ja poznajem ovdje nekih poslanika koji su isto tako kao što sam ja dao doprinos, grešovito se borili da ti neće sad poimenično nikoga spominjati, ali malo sada nisi tako žestoko kao prije što je bilo. Znam da su tada navijali, da borci ostvore prava, ali nekako mi sada imam osjećaj kad ste malo u poziciji da sad malo manje navijate za to, jer treba sada izdvojiti financijska sredstva. Ali znam kažem, ja nisam sam, ja sam jedan od ljudi koji je dao doprinos i normalno to kažem to, ali je bilo još puno ljudi, poslanika i koji su ovdje i sada je prije bili da su davali podršku tim udruženjima. Prema tome, nemojmo nikad zaboraviti da su ovi ljudi to sad krvlju svojim znojem zaradili, da je to ipak 40, neko je 4 mjeseca, neko 40, neko 48 mjeseci učestvovao u tome, znamo mi to sve. I ja kažem još jednom pozdravljam ministar ovo što se dešava, sam molio da znači to ne čeka više, da odmah ide u proceduru, čim završi javna rasprava, pravite prijedlog što prije da damo ipak tim ljudima ono što je. Hvala. Zaista je ova populacija dovedena na rubu izdržljivosti i sustavno je ovih 25 godina nepravedno zapostavljena. I vjerujte, ne možemo iskazati ni predstaviti koji su to stvarno njihove i tragedije i teške situacije. Pogotovo ove populacije koji su demobilisani borci, koji su 25 godina
ikvi primanja. Mi smo rekli da je ovo zapravo stari zakon koji je prešten. One 4 promjene smo zapravo prečistili. Nekoliko ima novih prava, to je ovo prava, najviše dilema ima oko 5%, znači o tome će se raspraviti, slažem se da bude rasprava jedna stručna koliko mi to zaista možemo realno, s tim da nisam isto zato da ostajemo na sadašnjim osnovama. Ako stvarno želimo da agonija prestane, da po 5-6 godina ljudi ostvaruju svoje prava, onda treba povećavati te iznose i imamo znači jednu novinu da odredimo udruženja koja svi mi zajedno utvrdimo koja su potrebne ovom društvu za redovno financiranje, a sve ono ostalo da financiramo po projektima. I jedna novina određenih prava koje ćete vidjeti i čitavati, imaći priliku u javnoj raspravi, ali zbog sveukupnog stanja ja smatram da je sasvim dovoljno, svi su upoznati, naročito udruženja i demobilisani borci koji, vjerujte, u par navrata, evo zna predsjedavajući, zapravo su htjeli da dođu ispred skupštine, ispred ministarstva i da protestuju. Ali su vidjeli da i kod predsjedavajući i u ministarstvu jedna ozbiljna namjera da se to stvarno konačno i što prije riješi. Onda smo ostavili rok od 7 dana koji je dovoljan da se provede kvalitetna javna rasprava. Mi smo pripremili sve podzakonske akte, čak i ovdje salu unaprijed rezervirali za tu javnu raspravu, tako da smatram da nema razloga, nisu to neke drastične novine da je potrebno duži period javne rasprave. A smatram da su stvarno demobilisani borci u izuzetno teškoj situaciji, da im treba što prije. Zbog toga što ovim zakonom je projekcijano zapravo da svoja prava ostvaruju sljedećeg mjeseca od podnošenja zahtjeva. Znači, ukoliko idući mjesec do polovine sljedećeg mjeseca održimo znači, skupštinu, odnosno utvrdimo prijedlog, oni će moći ostvarivati tek prava u novembru, odnosno neki u decembru. A to nam je isto značajno da utvrdimo zapravo za sljedeći budžet koliko je to financijskih sredstava neophodno. Tako da ja se u njihovo ime na neki način i zahvaljujem i molim da se ovi argumenti uzmu u obzir. Hvala.